prosvetljivati ne znači samo učiti. Prosvetljivati znači prvenstveno upotrebom reči Božije otvarati srce ljudsko za blagodat Božja, koja je jedina u stanju da prosveti ali i da čini bogosluženje u kome učestvujemo dejstvo. Da ga ne ostavi na razini kultne forme, bezživotne kultne forme. Tako, nažalost, je česte prilike da u mnogih situacijama bogosluženja kod nas cijelu pravoslavnu crkvu prepoznate. Ja vam savjetujem da ne radi liturgiju radi insita, nego radi lične duhovne i liturgijske dogradnje. Čitate Dnevnik Šmemana. Danas sam ti pričao o Dnevniku Šmeman, zaista je jedna kompleksna ličnost. Čovjek za koga bi u trenutku glasao da bude kanonizovan za svetitelja i čovjek za koga bi u trenutku rekao da je bio u konfliktu sa svim i dakle, trebali bi psiholozi da kažu svoju reč o Šmemanu kao ličnosti, pa čak i kao hrišćanima, da ne govorimo kao bogoslov, ali Šmemanova svjedočanstva, njegova dijagnostika i njegovo rasuđivanje je nešto što nam ostaje trajnim primjerom, trajnom lekcijom hrišćanskog bogoslovskog viđenja života u liturgijskog života.